Cibo laju boleh. Sepa buat lagi yang. Ciso baca yang kuli. Paya buburnya le doane mangat na asal perut. Mangat bang. Ho, ke Rahmat. Kawo, hai Rahmat hai. Tecut, nyepai kalau cok. Tecut, ni JP dia dua ni. Nan aku saka bunuh antara lap le. Kapeduk inan tuli. Kaji menan Tuli tecut. kapeduk aju inan. Lap pinah lemoy le. Begak tuli. Gak tecut. Nohat dalam hidup penutup. Pajan ke hidup penutup menyokan nohat hidup penutup. Dari hitam misal kata murno pokoknya tapi kat putih misal mantang kalau nak penutup. Lega gonya ada penutup menang. Kabeh laut tajak, kabeh ni, kabeh gunung hana merempak gonya. Oh temak. Oh, hebat gonya lupa gawat. Iya ju lagi gure cenglung ke bagi main lupa tak berempak dengan gure tak apa berempak tak gure memang panjang umur ada gure main putuh long putuh guru gure mantap bosnya lo tecat drone gure Troh long jauh jak tetek gure. Katroh nya lo tetek guru. Onnya katroh guru gak long jak gure. Bibi kah. Juro sepon ku tanya bawanya pat hadu ku. Ya hada. Inung kah? Lempah trip kan purno ini bayar kilo. Ya. Purutoh malam ni jo. Kai pokok ke punutoh. Demanyan jurus ungkang yang kali punya nak kapuno. Jurungkang yang set dia long kah. Cicit dah sini di ke gure. Anu. Oh,
Setia kalung. Nyo baru je kejok penutup. Nah jurus lain. Nah jurus apa tu gure? Nah jurus perhatikan tu. Cedok. Bang tajak ukrung tak pengendara semerah bang jak. Bojak bang. Oh prele bang ba. Pelun-pelun bang. Baik mantuk ulai untuk. Begat-gat bang. Duro nyan bang. Baik ni minah-minah bang ba. Ya Allah ya Rabbi, beri Bang Rahmat bu selamat. Bekna kejadian sapu-sapu. Amin. Yang akan terjadi adakah Rahmat? Rahmat. Dia mandang kawan, dia kata umat, di mana bangat Rahmat? Ya Allah, doaku lebih berpanjang umur, tolong di Rahmat, ya Allah. Pakai lagi nyo bang. Dulahang. Dulahang. Udara. Bawa baju darah. Begal darah. Nendu bang. Yang mana darah? Oh ayah lepas. Oh je nak ayah lah bang Muklis lah. Ayah. Fitri. Ya Allah, pakai lagi nyo ya Allah. Fitri. Ya Allah, pakai gehoi si Fitri. So ya Allah si Fitrian. Fitri. Mana gure? Ya. Kujok kekahnya jurus harimau. Kiban ni jurus harimau terangkan jurusnya awalnya hanane jurus engkangnya hanane bi penutuh lah. Munyo jurus engkangnya memang dalam kujok penutuh karena dalam ku pakai bantah praktek jurus engkang. Long main eh? Ya. Kajut long. Hup. Tiga kagraga. Ini ilo mudah-mudahan gura. Ilo pah gura tak purno tiga juju. Ilo urang di hati nah hana benak hati. Nyo belok aja kuping. Oh hana le gura. Nyo kajut tawa gura. Munyo menan malam tiga. Kau melata cak penuh tu lu. Malam tiga. Cuma kau ingat pasal lu. Kau gunakan atas jubah jalan kau. Kau bela urang yang lemah. Nah kau dengar? Nah gura. Banyak. Gura. Mutua. Belakang ini gura. Mutua. Oh, kejap Barahmat ile.
Bang Jol. Tuli. Hau kena jak Tuli. Tengah nak tutup Abang Rahman. Iron hon aja. Oi, dong pitengah aku sudah barahmatnya. Jalur saya Iron apa? Bokai dia kena. Bang, ni dah hina lesi an. Wir, tapi yo hino dilet. Wir, Nyawa bang. nyo kasih bulut. Anyo minta berita tentang si Rahmat. Hana merumba. Leon yakin bahwa si Rahmat nyan hanali. Betul nyam bang. Mungkin Rahmat kadang kajitran le merua, kadang ipajo lele buya dalam kruk. Oh kai bahu. Nyo lagi yang kapegah wir. Nyo kaji dah pegah banduan. Ku tak won mam bang. Bekle dawo. Anyo head uronyo. Kadari buno kadawit dan minta info. Hana merumba. Puna Tuli. Ane buat dua maron. Tete yang bagusnya, kau yang ke depu ah. Ane buah tuan baru. Tete yang bagusnya nak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Puna. Jadi mana bang? Menumpang tayang siapa urung drone. Purung drone ada melu barahmat. Patrep anak. Kusan demang kata mau. Oh, mau Populer yang masalah si Rahmat, ha? Nung tayang sih mungkin ada melu. Aduh, baik bang. Ilo nak salah bang. Perusahaan kah dia Rahmat. Ilo nak salah bang. Mana buah long bang. Aduh. Telur long bang. Aduh. Kasih bang. Hai. Bele bang. Bele bang. Bele. Reman kah? Bele. Makalang iya. Kata-kata. Bang, dah ron. Baru sandung yang. Udah kah? Tejun. Di pada long kita lagi ya long. Bang Jol. Sini kalian bang, buka kemah. Kawir, jat oh. Ye, Manjol pipo lah ko. Manjol, ni muda Manjol. Jadawa Manjol. Kau menintu gelung. Jadawa Manjol. Leona Manjol. Engkau ni ceruan tu tidak matang. Aku nupe belade baru hajari. Jadi poh di loilong. Jadawa Manjol. Mengai yang baru lagi hajari. Sebelah poh ilong. Telur di poh long tulah dah. Bunda. Oh kan jaknya. Bunda. Lo nak jak Bang Rahmat si Bunda ba? Gede puyayah kente pakri. Bek ni pegah. Je kajak beda tu dah kawo. Pakai je mau tanya ikah. Ilung pi guna ja. Jam tu lain. Makasih Bunda ba. Hati-hatinya. Bome kena judik sang mangatnya. Nyan tutung bang bah. Bang, buto yang pegah bunuh. Muno dik.
Janji tayo dua hana pernah lo lupakan. Tayo tetap dua. Nyampe le ragu ron ade. Menyomenan je, tapi ron bang baik janji-janji manteng. Untuk kan mengkawin dengan Fitri. Pane mungkin menandi lo mengkawin dengan Fitri. Tujuan ji cuma untuk mendapatkan harta Tuan baru. Olehnya baru dah mengkawin dua ade. Nyan kabutoi lagi yan bang. Getanyo tetap bak rencana yang kali tak pegah awai dua tu. Astagfirullahalazim. Motok kan apa lagu? Bang Tuli. Kak Fitri lagu. Enak-enak aja. Lo nejak Bang Rahmat. Oh, boyak tu. Tetu. Oh, Nyan. Long nya Tuli. Katro Kak Fitri empat. Fitri? Nya, na tebi le. Oh, Fitri. Tapi yo nya. Tapi yo. Jut, Mak. Tapi yo tadu kena. Nisa? Kaputran tika-tika, katro Kak Fitri ke? Jut. Tapi yo. Kaputran kena ya, yang hidup Kak Fitri ke? Uma jaro ile. Tadu ile. Yang kemudian tak ke rumah mak. Lon dengar haba? Bang Rahmat katrep hana gua. Pu betul nyan, Mak. Memangnya Fitri, si Rahmat katrep hanai wa rumah. Ilong susah long. Hana ji, saban tit lagi hana long inoi rumah adoi hana songing. Teman, pukul digada hana datupat pat di Rahmat jino. Lon pi katrep mak ana merumpak ngan Bang Rahmat. Makaji lon jak kena lah setagok nyan. Tapi rupa ji Bang Rahmat hana ge. Ho ge teman gok nyan. Long manteng hana long tuho anek mutua. Ini sapi kedua minggu hana jawab babut. Kamu yang sedap Rahman. Tapi hana si menumpa. Nyo hanya mutua. Leh kamu ja ya lamar gata uronyan. Oh leh nyan si Rahmat hanai wawa leu rumah ni. Sebetoi ji. Oleh urang dro nejak rumah jak lamar long. Long hantam merumpak le ngan Bang Rahmat. Dan oleh nyan pi. Long ge kurung le ayah. Han ge bijak saho. Kekurung. Nyo mentang long nekat. Long jak dari rumah. Ayah anak getupu. Pagi sit menyomenan ni. Untuk ayah kata takut getepu tajak kena. Metamah bengeh gelong. Menyomenan mak. Lon lah izin ni leh. Lon akan berusaha lon setat Bang Rahmat. Bukan tajak bi ibu teh lem dua ni. Hanapu ke deh mak? Nisa, Kak Intai Kak Fitri ke wo Nisa. Tuli? Wan. Kak Intai Kak Fitri ke deh jalan. Jut. Oh my, hayu tak si Muklis. Kok hawa aku lagi yang ni long. Fajan long laki murno bak gure. Seandai jih long bela diri. Mungkin lon hama sampai lagi yang. Mana ni awak nak ke? Kita tak kau. Ane ka gua yang menuntut ilmu hina. Koi ilmu mana? Koi ilmu karate. Ini karate. Oh, koi. Ini balong manga. Dah ada main karate. Ikut kada le tu. Jadi tahap pertama ile. Kah latihan. Bilang demi yang bala dendam ipah long mereka aja kan. Ana buah siklingnya, ilang long time long. Oh, nya hanje kuping. Untuk kanak tuntut ilmunya berarti kah untuk kabalah dendam kepada saudara orang. Ngan kali pegah li gurai long hang gebi. Mana hang gebi? Lanjut. Jaga untuk mana mantang. Apa long ngaji long pinang-pinang tu. Ya, je ke pinang-pinang mantang. Jadi jino lomba kah bak sabok tepat gede, kah harus long purna latihan. Latihan jino. Latihan jino. Dah.
Ya, Dino sebagai adegan pertama. Karena draw nak main bak sebuah tempat, kikang long boleh. Nak uduk nak tegak. Oh, kuat. Ya, tu. Cek lima bau leh. Ya, Hana. Emang berempat ada buah sepah aju. Ada buah cukup ayu baju tahu lagi kuda. Gura lu. Kiban ni lekah kalau puji kat kena poh gure cah rupanya. Mana ya lu kata ya. Ya berangkat. Ya, Bang. Adegan pertama. Long kui wati. Ini wati. Tak mesti hino latihan. Latihan hino. Long kui wati. Ya, kak yang urang yang yang hadir ya. Kak latihan. Untuk jurus pertama, Ya boleh. kah mesti terlangi. Kenapa kau? Bek bantah gure. Terlangi. Nano boleh. Hana le ungkau ubena semuanya binatang yang mandung kali hipnotis yan. Hana le yak ganggu ka. Tren. Gak ya. Tapi kan, dalam sejarah lagi. Pindah aja jakrong je. Asal bek melon. Melon bek. Hana kehormatan kita yo. Nama Iron aja. Lanjut gure penegit mat dan kapu. Peduk inan. You know? Le! Ayu dah tiga. Ayu dah tiga. Mana? Ayu dah tiga. Ku pengut je tiga. Ya, tapi yo gede kacat uro ya. Aku pio tanya Bang, wan tu. tapi yo siat. Kaju ya, hai Bekli. Boleh. Ya, hilang tajuk le. Pio. Oh, jom jap pio. le. Alah, hedan kago. Pakan Bang Rahman la entat uronyo. Puar Rahman mewedan. Meno gure. Kapaduk trip kalung hino. Balu kalan si Muklis sang mehengut long ilme bela diri lagi ji. Dan long pisang merasa perle ilme yan. Jut hayaya. Puar kasiap ke. Ne pernah kedegatnya nak jut kebela diri bacut. Nyo gure, ne purno long gure nak jut long. Puar kagak teh hai ke. Ka, kate ha long gure. Kau nak sihat bang kan? Munyo-munyan. Jut Singoh je kami ayah. pun lah teh. Ui pula kurang. Hai. Buat ke pelakuan? Gure. Kenal. Lem purnoji na gure. Kamput gure. Lem purnoji gure. Hai. Unuto golong kujung. Golong. Kiban kayak purno kok. Teman kara purno kiban mang. Lanjut. Nyokot yang gelarang nyok lagi nyok. Kan lagi amanah kapubut. Yang tabe salah gure. Ada pula kan aku salah tapi kapubut di. Yang pakai ban ni kau ipai. Gure. Jika menurut aku yudu latih cara latihan ni hitam maju hidup dalam menang laju gure. Pepekah. Lagalong pernah bakah menang kayak praktek baji. Dilang ku purnokah lagi nya. Untukkah je kagak jurus. Untukkah je kagak kaki. Gure, mesti purno kedai ji gure agak drone purno. Ji gure ji dah cok kan buah lah kok. Macam mana gure?
Benar tata krama, benar sopan santun kita yang nganggurai. Mana yang ni? Nya nan mi ho man mi anam tak ne thane bi. Jadi pekan sampai lagi ampu ya laki apa kah? Ya la ke murno kerati balong. Aki hoi di kuno. Ai. Lu baca. Ai, kena tengah empat gurai long, baik bunuh kalau tak kena main. Baga. Tengah haju ana punya ia beu tengah. Tenang dok. Pinam dah. Tahu mau kita? Alu dijintai. Alu dijintai. Kenapa bok kenal lagi? Yo gurai lo yang murah lo. Oh, pedah nyo gore. Kok nang murah gurai tu. Nyo golong kubi penutu. Nang tu lo. Di muruno ba lo. Menyukan muruno ilmu bela diri atau silat atau karate. Kena kajak balon hayan. Yang kata mana nan tu pun pegah kok nang gurai je belum Bibik kah? Mana lu pegah gurai, belum pegah long guru drone gurai. Allah Rabbi. Hayan ni, lu pegang kata. Buat lem dua. Setiap elemen yang kagebi, yang kana bak kita nyo harus tabi ke orang lain. Harus hanjit hantabi udah. Taim kah? Pajan kubi perlu toh ke kah kajak tu gue. Kayak perlu ni kau, kayak Andra men kau lagi nyo lagi. Menyo-menan, jino bandua aku, aci dang gede. Mengaku perlu ni tu. Yang gede dah. Kah. Tapi long kasih juga long. Gede dah. Bukan long guru buat nyang gurai. Enggak dengar kat drone pegah. Dengar dah. Hinang kadang. Gede tu. Joka nak terus. Pulau tu belum kujok, tak kajak purno nak tu. Jino terima balasan tukar. Karena nyo adalah yang terakhir juru tukar. Nak tengok? Nah gurai. Apa lo gurai? Gurai. Sudah. Mana gurai tak lain lebih di mana gurai. Kalau aku rela mana bila di mana gurai tak berada kelo. Mana gurai di mana lebih keji macam mana gurai. Ilong halong tu ilong. Keranya mandang nebian. Ini banyak lebih kekal. Kak kena lagi. Banyak pelajaran ke sini terus. Jadi sakit dia mana lagi banyak lah. Ya. Dah mana? Kau yang sakit betul anak berat. Anak ikannya ni long sakit karena salah dengan gurai. Ikan anak sakit tu kadang kah kedai lemenyan. Atau ji juga gurai lemenyan kedai bot. Long gurai haknya memang salah lagi sakit long tu long. Memang menan je gurai. Tidak. Long dah long. Ya. Ijab ke balong bos. Ijab duduk kedai. Lagi nak turun dah. Ya. Hidup jurus yang pertama. Rasakan lekah supaya kau mengabagah cara. Terima kasih. Yak! Yak! Yak. Yak! Yak. Nyo jurus harimau. Jangan kau ikut. Yak! Yak! Benda dah aku reo kat kulung. Kacaran ni gurai, kacaran. Yang kekal-kekalan? Gurai. Ini main ni jom beli kedai mandung gurai dong. Aku tu ngare nanti di jam tak terjalan. Apa lah? Jadi kali pastian buah gurai mana lah. Rairan kena di kebukai gurai. Kah anak murid lo yang pertama? Dari hitam misalnya sampai kapten misalnya pertama damai. Ilong anak misal aku lang. Long. Kaji gurai kaji.
Susuleng nyan. Nyan pasti susuleng Bang Rahmat. Fitri. Lun mesin tat ke rok. Bang Rahmat. Pada nu jino bang. Pakan katre mana lebih haba bak long. Pukul ron katua ke long bang. Ayah, Fitri, pu yang kasomnya. Hana sapu ayah. Beka pengen ayah Fitri. Hana ayah, Hana lun pengen ayah ilong. Fitri, ayah hana pernah ayah harap ane ayah semulia dengan ayah. Memang Hana sapu ayah. Aci pegah terus terang, pu yang kasomnya. Hana longsom sapu ayah. Fitri, jika tu ayah pengat bab Fitri, ayah hana senang apabila Fitri hana jujur dengan ayah. Dari ubud ayah pernah supaya Fitri jujur dengan ayah. Baik semula. Hana longsom sapu ayah. Berarti butuh yang kau pegah sayang hana sapuna bajarok. Memang Hana ayah. Okey, jino ayah serta. Beda enak. Nyopo. Rupa jikah berani kah semula dengan ayah. Manteng kah kubah potoi rahmatnya. Berkata po olehkah. Si rahmatnya urang gasin. Bersuruh katanya berokam bak gudang. Tapi kah tetap kelanjutkan hubungan. Bahkan ayah kah tempengan hanya karena rasa cinta kah ki rahmatnya. Bebet anak-anak teh kuntung. Ayah. Ku pengat bakah Fitri. Baik coba-coba kau pengaruhi ayah. Ayah tetap dengan prinsip ayah. Antara kau dengan si Rahmat tetap hanya berhubungan. Nyo foto yang kau kubah. Nyo foto siro urang agam. Siro kekasih yang selamanya ke anda kak. Siga tu ayah pengat Fitri. Kah beka peik darah ayah. Apabila siga tu ayah tepu, kah mentang mencintai si rahmatnya. Kau ingat kah? Akan kau rasa akibat ji. Bekaturi nyo ayah ke? Bekaturi. Kejam tak ayah lagu. Pakan tak kejam ayah. Pakan kelung hanya bahagia ayah. Lum pegah bagata. Jagai Fitri, biar sampai itu dari kamai. Jit ayah hai. Bunda. Alah anak hai, kau sabar-sabar. Cuman dah pegat teman. Ayah ketika lagi Hanya nyandrong. long bahagia dengan orang yang long sayang. Jut, bahkan hanjut teman. Perlegoknya kamu dapatin mandum habagoknya. Boka kasipnya beli kakli. Untuk di lom pegah ba ayah pegak-gak.
cepat rumah dia Jud. Ni jak pakai. Jut tuli hai. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever. Pakai. Boka Jut. Aduh dia Jud. Akbar ka hai tuli. Atau kaja anak ka wiu neun, mata ka taho aki ka taho. Anak le ule i agluwa. Nyan ke kangeng ka kenang lehop. Hai tuli. Kiban teman dah pegah tu. Dah pegah ayu. Dah pegah ayu barama ka tre anak gua. Oh menan. Dah pegah ju rahman nai wowo. Ya. Ka Jut menan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piu. God. Bo maah hanya. Piu kena. Jud. Jadi puna perlen jak kena. Meno bang koboy. Don jak keno lah pegah masalah rahman. Masalah Rahman jak kena dia begah. Nya nenging pu kai pelaku. Mekaran awanyo tok gara-gara haji. Jadi selamat hoi. Kepuron dia begah kena. Kenyo menang. Kapadu peleun kasih rahmat hantam lewa rumah. Maka haji long jak keno bakro no luak pegah. Puke si rahmat nai no bakro ni. Sebab ji katrep tah nai wo. Oh munan. Berarti selamat mayu hana moho ji. Deman ho kai ja. Nyan ke nyan. Selama lu luak lamar ni tuan baron. Iji kagado hana moholi. Maka long jak bakro no luak pegah. Hana lewa rumah. Nya masalahnya kayu urusan long idon lebih kaje nau. God. Long menyanyi lam dua oronyo si Rahman jid kamu ya tetap. Nyan ka dangun. Drone be susah lain bagi kita Rahman. Nyan kayu urusan kamu. Nyan ban. Ubina memandum kamu ini akan mati dari Rahman. Nek cia heu yang mandu kena? Jud bang. Mayok kamu Dak awak bang koboy ba? Good. Dara. Puna ya? Yo ke, lo kalau entai ngan terama. Panenam. Yang betul. Alah ya nyan, yang kan kita yang malah tegede. Hai kan hantalah ayah tanyang. Gure. Oh Rahmat, kena du. Pu kalau semaya Rahmat. Kala sayo. Mio kalau kajut. Pu susah tat. Pu kena pegah. Gure. Lon laki terima genasih ba urang ron mandum. Karena selamanya urang ron kan tulung long. Dari long patah pate, dari long hanjut sapu, hingga lon kasehat lagi nyorupa dan jut long ilmu bela diri yang nepurno liron. Nyo mandum-mandum, ada genasih urang ron. Dan lon rasa gure, lon katrep tinggal saja urang ron. Dan lon cukup mohon untuk lon nak awau kampung. Lon mohon gure, Nabi ke beraya izin bagi lon untuk lon wo loyak sawa mak di kampung. Sebab katrep lon tinggal mak dengan adik lon di kampung. Mbak Long Rahmat hai, hana keberatan. Daleh pi kawanyo di draw ke kajek ke ilmu bela diri. Puwa yang na balung kalung putran badrok bandung. Ubena kemampuan lu. Alhamdulillah tat. Dan syukur draw ke pi. Kasihat kalage salam lagi uroji. Jadi ya Bang Rahmat anak balik le kena. Ji balik, kiban hai balik. Dara, Nya bang. sebetul ji jasa ro ke kelon cukup tat raya. Lon hana mungkin lon bala atih jasa ro ke selamanya kelon. Ro ke dara kakatem hira lon, kakatem pubat lon, nyan mandum han lon bala. Terima genasih dara. Menyo kalagian kapegah hai Rahmat. Long pi ka mangadi. Tema pajan teman kawo. Lon rencana singa bengah lon wa gure. Singa laju. Bang menyasinga. Bek ni wah hanjut bang. Hanjut dek. Ilong katrep tat kahino. InsyaAllah
Nyo nak gebi umur panjang, sehingga bengah haju lun wau kampung. Menan meno ya, dan sedap long saya Rahmat je ya. Be, anak ngalung ino. Bah, si Rahmat berangkat si Roy mandang. Betul nyan Muklis. Kajaga gure hino. Gure katuha. Hana so jaga lain kecuali kah. Kan, punya kemana pegah abang. Doa mendang baklung. Berselamat. Betul tempat. God Muklis. Mau kajet ono mandang. Malam kajula. Kajet ai. Sebab draw kepi singa ka berangkat. Kajet menan. Bo kajet kajak kah ada. Jut ayah. Kasih Rahmat dun hanai wawa. Ada lem susah hana mangat. Pukeng. Wak betulak cinta orangnya ni tuan baron. Wate tak lamar hang geting. Pakai menan teman dia anaknya. Wak long mengapu hai pegah. Nyoka lagi nyoka hana haji rumah. Itu sah lem cukup berat. Ada menaji rumah. Pele pula Kana so ada long do. Bang Jul, hon aja. Oh, nya tuli Panen lo. wo. Hana lo hena. Awak dah nuo ko? Kena perlayan kau bacun. Hana na jawa ni sa. Bah singa ngah mantau. Nya punya tuli. Nya buah jantung. Kepu buah jantung. Long yu yak pelima awak cut. Macam. Yang ke jat ajak rumah. Tapi je bui le di rumah kok mangan. Iran duang ni san tu. Tapi long bagi long sin. Pakan bagi ke? Adik long. Je. Pi anak pura nama mata saruk ke. Nana ba? Hana kebetulan orangnya lonjang Honda. Je, ngada baru ya? Panai baru kan cukup bro ka. Bokam yang menan tuli lu lagi edin ba. Je, bela nuo. Kan hana pu singa ngalon jalom. Lombidin, singa ni jalom ba? Je. Begak ke bang Jul ba? Nyo amanah lung bak draw ke. Begat hai ka ingat. Puwa yang ka kupurno nyo ka puguna bak jalan yang be ka puguna bak jalan yang hanagot. Nyan ka ingat begot. Amanah ro gure akan lun ingat sabi. Nyomenan gure ne pemaah lun. Ka selamat. Berangkat ju. Doa beserta gata. Gure ne mendoa ke lun betrok ke dia kampung. Buka jak ju. God, hati-hati bang bak jalan. Bang, mah menurut salom ba? Begat Ya. God ke jaga gure Muklis. Jut bang. Lun lagi izin lun. Selamat jalan. Bertega-tega bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmat daile. Nyo gure. Muklis. Wana ya? Ya catung katean. Empat ya? Nyopat tungkat. Mungkin napai ka puguna ba jalan. Nya ka jaga begot. Be ka bobo. God gure. Lun jak dile gure. God. Baraman. Bang, baiklah ni wo bang ha. Bahaya Rahmat. Ya. Rahmat pasti ya. di dalam. Selamat Ya. jalan. Ayah. Rahmat balik daun bayo ke. Muklis. Puna ya? Hana rap ati utagai. Pakan ya? Hana mangat si. Aci kacok bajem dua bo. Kajak pengani Rahmat gutuk di kampung. Jut ya? Menyamanan. Long cok ya baca yang dua bo. Kajiat. Nyan begagot tak berjalan. Menyamanan ayah. Long berangkat Ya, long ile. selamat jalan.
Bang Rahmat! Bang Rahmat! Muklis! Bang! Bang Rahmat! Hai, Muklis. Puna Muklis. Bang Rahmat, gure bang, nama ngate ke? Ay pengandor bedro kampung. Oh, menan. Menyolagian, boyak tajak. Udro ke siap. Bojak bang. Hoile Muklis. Puna bang. Sang na suazan yo. Mungkin lah rimba Tuhan. Rumah hurung tan. Na suazan. Mana bang menurut lo? Nya suatan. Ada pilihan rimba Tuhan lagi yo. Mungkin saja na. Karena na oleh Allah dum la rimbanya. Pukat ruh hati asa yang Muklis. Acinging matauro Muklis. Menurut pirasa long kasa. Katruh asa yo. Sebab matauro kabra wara bacut. Punya menan. Tami takrung tersebayang ile. Cin kalian panakrung. Sanje krung Muklis. Oh nyo bang. Hoki belan Muklis. Menurut long sang gede. Karena matauro keterang gede. Nyo bang. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi kamu berselamat dalam perjalanannya ya Allah. Nabi ke kamunya belempang jalan menuju kampung ya Allah. Bumerempak ke ngau runcik kamu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ho ka bang ya? Hana Datuk Holi yang Muklis. Kagak. Saya aku lang ila bang. Tajak aku ju. Saya aku lang. Sin. Mungkin arau. Hai, jika ada hino tak? Ada yang urun doa yang sang hino aku dengar. Yo, kadang memang hino. Kaju lu lumpre hino mendang. Jut. Hai, ipa urun doa aja datanya. Assalamualaikum nunggu. Waalaikumsalam. Kamu nyo dari adu si jengkai mak tidak Rahman. So, si Rahmannya. Dan kiban ciri-ciri ji. Urung ji putih. Panjang, tapi dei maju. Puna negala ni no darahnya. Si bulan yang kau likut. Tak pernah long kalan. Lagi tak pegah ciri-cirinya mbak long. Tapi Cino, anak oleh. Lo dengar urung pegah darahnya ji. Tak pernah dile. Lo ingat. Bakso ji nak pernah tinggal. Oh. Tak elah je wadah na rumah tungku maun ni nan. Bukan je benar, buyak tak wadah. Je, tak tanya nak jual nan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uma merataki dah kamu rumput ro ni. Kamu nyo mak sedot ngon di ro. Naji Rahman, burung ji putih-putih, bijut, panjang. Puna ni dah ro. Menyo yang nan si Rahmat na balung. Pada ada manji ni. Abang baru mau kita nyo ya ha? Nyan ke Rahmat kan? Yo. Betul-betul bejut kan? Nyan na. Jadi ji mantang ni. Mantang. Bimiona alhamdulillah. Memang ji kamu temung nang keruang. Kamu darah-darah berat hat. Nyo lagi ya. Saudara Ron ya bang. Ngon dapat dengar ni. Ni terjan long ji. Kau lah dengar awak nyo. Nyo ji kasihat lagi biasa. Nyo kalepah berangkai wo. Kabaro kalepah gak wo. Nya nak kahir. Ki banjara ada mana? Nyo ji kalepah berangkai wo. Teman hoi wo. Ipegah wo ya umai. Iwo ba ma ai. Luai lu yujak ngana ni met lu. Ki banjara ada mana lo? Kaji menang kamu melaki Aidin. Kamu menjadi sah. Kaji mana nunggu kamu lagi Aidin sih. Lagi Aidin nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, dah. Buka bang. Oh Muklis, buka Muklis. Jit bang. Jimek kena boleh. Yang barang mek kena. Yo. Ben bi bang. Kubur lewat kah? Oh, reman kayo. Aduh. Oma, baik menan bang hai. Bedah Muklis. Kibannya Muklis. Sangatnya bang kuat aja. Kepeduk dah berlainan. Minta lawan. Ampun, Pak. Bele, Pak. Ah, ampun, bang. Lagi maaf, bang. Bedah. Kedok ah. Lagi maaf. Ampun, Pak. Nyo benar kau ingat. Singoh bujuk ke pelajaran bagi awak kah. Bek ratau orang ngampung ke laki kereta. Beh, bujuk ke pelajarannya. Beh. Nak kering kan? Yang ke? Nyo mana orang nyo? Nak aja dua krek. Kalindung-lindung urang majalah. Lagi maaf, bang. Nak kering? Ulang li. Nyo berubah. Bek le singoh. Nyo suruh tu. Hale ulang li. Buka jin. Bedah ju. Koyak Muklis. Ya bang. Nyo Muklis mak. Tapio kenonya. Nyo ke keluarga lon Muklis. Kapio Muklis. Nyo ke rumah long anak merdua. Ya Allah ya Tuhan, long bikin hale merumpa long anak long ya Allah. Yang ke goknya ngan ayah ke mak yang long hidai kerung. Mu bulan-bulan long hidai. Nyo nau badai mak. Bek mak sedih. No anak sabe-sabe long doa. Kamenan hai tuli genarih po. Bak si malam long jibah ke dalam kerung. Di long mak dipoh le anak buah Tuan Baron. Long jitik dalam kerung. Long mak hanyat kamu uro-uro. Yang ke keluarga goknya mak yang tolong. Oh Tuan Baron je, hitam je yang beruakai je bang ya. Nyo tuli. Ke nyanyi lagi nyam beruakai kalau begal beruakai. Oh mak. Nalong Rahmat. Na pulung nak tanyang Mbak Ron mak. Pu Rahmat.
Selama long hanai rumahnya. Buku Fitri nai yak kena mak yak ulung. Nah Rahmat, si Fitri bahkan nak padu-padu ke jak kena yak dan yang kah Kiban keadaan jih jino mak. Menurut lon dengar, si Fitri selama hanakah hana melon doa hai pilih. Bahkan padu ke sabe nai jak kena yak dan yang kah Rahmat. Iji ke kurung lang kamar Rahmat. Bahkan lon dengar ba urang dalam padu uronyo, iji ke pernikah ngau urang lain Rahmat. Ke pernikah Rahmat. Hanjut mak. Fitri hanjut menikah ngau orang lain. Lon sidron na agam yang dipelahi leron mak. Apapun yang terjadi mak, si Fitri tetap dengan lon. Rahmat, bek le ni. Kan kalau taja auro je kiban elanya tanyo na tingai ke Rahmat. Hanjut mak. Si Fitri hanjut mengkawin dengan orang lain. Uronyo akan long buktikan bahawa cinta sejati long akan mengalahkan segala ji. Rahmat, ku mohon bak kahane bek Rahmat. Bek le Rahmat kata beronyan ma kada ka 3 ดือน menua bek le Rahmat kata yang kemana. Dejut, ni muda dejut. Duli. Mak. Nabi izin ke lon nak cok si Fitri mak. Bek bang. Uronyo. Menyok lagi yang kau pegah Rahmat. Doa bak mak raya tak ne. Dek bang, sayang semua. Hanjut Anissa. Tuan Baron na harta, na pangkat, na jabatan. Tapi baklung na cinta sejati. Uronyo cinta sejati akan mengalahkan segala ji. Kalinya ke akan lu buktikan. Apapun yang terjadi, siap long hadapi sampai titik darah long yang terakhir mak. Nyok lagi yang kau pegah ne. 3 tu doa bak mak balaya tak ada ne. Kajak ya cok si Fitri Rahmat. Nyan pagi deman miohanai wole lagi orangnya. Mate mak tuli. Tuli. Nyo bakah aku pegah tuli. Mio 3 tu Rahmat anai wo. Kata meyo Man bakah pakaya long tu man. Kan kalau aku pegah orangnya aku bi urusan ngapa kleng hitamnya. Iji hanai dengar sit. Kalau yang hitam akakai ke kleng tuan baronnya. Nabi ya Allah bersadar tuan baronnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, Mak? Tapi yohnya. Kadurun tu bang. Puna masalah Yo dia. hile. Ni durun ni nak bang. Akan kau nak hidih ni durun bang. Apa mak? Menojol. Adun ke hok aja Rahmat. Kagua Rahmat. Ka. Kayak urusan ngekleng tuan baron hitam tak pokoknya. Kagak jauh rumah tuan baron. Kibanyo tidroe hoja. Menyamunan mak, lu balik ke Rahmat. Lu nak kalau jak bantu Rahmat. Nyomenan. Saja aju tak upu kejadian. Bang ni mana dong bang. Bek kajak kang ala to udeh cu di rumah tuli.
Jul, Jul sangka. Benar kah? Kaji tengku mulai. Lon penikah. Oi le. Bang Rahmat. Fitri. Boyak dah berangkat. Bubek kerja balong jalung. Jom ke urusan kah. Fitri. Tama duduk rakan belehen-lehen kena urang jamun mandu menyan betapa lara nasi ropa muda tampan rupawan dengan senyuman Adinda Adin oh udah ingat oh malam kelembok oh Adinda Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monks, let's up, funk flow. Someone's fucking junk, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in a trunk and I got more rhymes than this cops at a junkie. Donut shop, sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around, jump around, jump around, jump around, jump up and get down. Jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 jump. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around.